wa mbere ilikuwa siku ya kwanza nilipoamka ndikonganira n'Imana niko nazungumza na Mungu arambwira ngo akanambia genda ubohora abantu bawe nenda ukafungue watu kubijanye n'imivumo ibariko kuhusu laana ziko kwao biciye kubi wabo ikipitia kwa cyangwa kwao kuri bo au kwao batutsi ibyo batari kutuka walitukana venye hawangetukana biba ngombwa ko Imana ima ama verse biblique ikawa lazima Mungu anipe verse biblique renova tufatire Biblia mu gitabo cha Matayo tukamatie Biblia katika kitabu cha Matayo la brahare si brahara haleluya now ndatahuye naelewa my family umuryango wanje kugira ngo tuve mu kangaratete ili tutoke katika mahangaiko nigiye na kijiji ni nyakati nimeokoka abamaze gukizwa wenye wameshaokoka n'abatarakizwa na wenye hawajaokoka wote bariko bararoranirwa kubera gakiza nakiri wako na kuwa salama kwa ajili ya wokovu nimeupokea ariko lakini mutama yakoreye amafaranga menshi mzee alitumikia pesa nyingi ariko arangiza nabi akamaliza vibaya tubaho mu bukene no guhangayika tukaishi katika umaskini na mahangaiko tunafukuzwa hariya na kule tufatwa n'abinga tufatwa n'abi hariya twitwimbwa tulikuwa tunaitwa mbwa kwiga par chance tunasoma kwa bahati ariko maze gukizwa lakini nilipookoka nibuka nandikiye petite sœur message ninakumbuka nimeandikia mdogo wangu message nimbari muri 2015 mama ilikuwa 2015 ndavuga ngo umwakuza nikasema mwaka kesho Imana igiye kutwibuka Mungu anaenda kutukumbuka niko navuze ndivyo nilivyosema ndarondera petit frère wangu nikatafuta mdogo wangu ndamuganiriza nikamzungumzisha amakuru y'ubwami habari ya ufalme ndamubwira nti nikamwambia babarira abatubabaje kugira ngo wakire umugisha wawe hadaciye kabiri aronga ikibanza vyoroshe muri universite akapata nafasi university n'akazi muri inspection générale de l'état akazi mu inspection générale de arakora akatumika aca maîtrise akapata maîtrise arakavamo akaitoka ndani aracari muto ariko ni conseiller wa ministre aujourd'hui lakini leo ni conseiller wa ministre the power of prayer ushobozi kama senge ubuntu bwo kwakira Imana mu muryango ya kupokea yes aba babishu bose awa wabiju bariko mu ngora walikuwa naishi mshida petite sœur nguri maze gukizwa naharaniye kuciwe kenshi nilipigania kwenda kwa mara nyingi ndamubwira ngo vuba nikamwambia nyakati mugiye kuva mu bupangayi kutoka mu bupangayi umugabo agihembwa amafaranga make mume wake akipokea pesa ndogo ariko kubera gakiza nakuri kwa ajili ya wokovu n'ijambo natuye na neno nimegiri barubase inzu yabo babaye mu nzu yabo nyumba yao wanaishi nyumba yao apana we gusa apana pekee kisa mushikanje atarakizwa niko na dada yangu ni Muislamu ni Muislamu birashika kanzanira nishikana inafikaga naletea na kuko arabizi yuko Imana yanje ari irikira turna ibintu mu migango yawe uza vitu familia yetu biciye kwa papa wacu ipitia kwa baba yetu amagorwa yaraturiko ariko kuva umunsi nakiri agakiza cyane cyane sana abande konesanga dati wenye wananikubali kama vile dati muri familie katika familia bose bariko barabohoka wote wanafunguliwa na muntu numwe atariko anoroherezwa hakuna hata mtu mmoja ambaye ariko twese twabaye amagorwa lakini sote tumeishi shida kubera linye y'uwansimana kwa ajili ya linye aliyekataa yitwa umuvyeyi wawe aliyeitwa mzazi utegerezwa gucika solution today unapaswa kuwajibu kwa leo wakiri Imana n'ukuri kwayo kose upokee Mungu na kweli kwake kugira ngo umuryango wawe utaragwe familia yako isaidie Paulo aravuga Paulo anasema ngo izera umwami Yesu siamini Bwana wewe nabo mu nzu yawe bose na wa nyumba yako wote wataokoka niko bivugwa muri Actes des Apôtres 16:31 je pense Matendo ya Mitume 7:31 so today ndaje kugukura ko muvumo ninakuja kukutoa laana wari wanyu batigeze bakira Imana neza kwenu walikataa wari wanyu bavumye abazanye ubutumwa bwiza ya kwenu walila ninamara kugukura ndaguhezagire ama wewe abi wanyu bagiye kubaho kubwawe in the name of Jesus ajili yako kwa jina la Yesu when a man of God enter into your family solution y'Imana iba yinjiye jibu la Mungu linakuwa limeingia mnyumba yote munyumvirize nisikilizeni vizuri gomba ngure imivumo ninataka nitoe molana Matayo 10 Matayo 10 I love you Jesus ndagukunda Yesu umurongo wa 12 mstari wa 12
muramutse mucinjira mu nzu mucinjira mu quartier, nanyi mtakapoingia mwenye quartier, mucinjira muri familia, mukiingia kwa familia, kuko bavuze inzu wakisema nyumba bavuze umuryango, wanasema familia. ngo nimwashika Mtakapofika mubabwire shalom, muwaambie shalom. nyanzu niyaba ibereye amahoro yanyu azoyizako. Nyanzu na nyumba niyabibereye ikistahili, apana amahoro yanje, apana amani yangu, amahoro ya mwebwe mutwaye ubutumwa bwanje, amani yenu nyinyi mnapeleka habari yangu. ngo nimba ibiyabereye Inaistahili, ngo ayo mahoro iyo amani yenu azoba itawafikia. Ni Yesu Yesu avuze kubarungitse, anasema kana tuma abiwacu etu wa kwetu n'abiwanyu na wa kwetu na bamwe muri twe na wamoja kati yetu, twaransa amahoro yabo Yesu yatumye. tulikata amani ya wale ambao Yesu alituma. Ngo nimba iyo nzu ikwiriye amahoro yanyu, Eti kama hiyo nyumba inastahili amani yenu, bazoyabako. itakuwa Ngao muri Yohana 14:27 havuga ngo Yohana 14:27 ndabahaye amahoro yanyu, eti ninawapa amani ngo yangu, sindayabahaye nguko bisi bayatanga. siwapati kama, Bisigura ngo amahoro inamaanisha Yesu yarayampaye, Yesu amenipa, yahaye uwundi mukozi wawe, yahaye uwundi mukozi wawe. Iyo akugendeye wakati anakutembelea ukanga kumwakira, unakata mpokea, agendanye amahoro, anaenda na amani yake. papa wanje rero Baba yangu igihe sasa, yanse kwakira nyakati alikataa ujya mukozi w'Imana, ule mtumishi wa Mungu, amahoro yagarutse kuri ujya mukozi amani w'Imana. ilirudia kwa mtumishi Ariko wa Mungu, tantine wanje lakini tantine ahejeje wangu kumwakira, alipopokea ya mahoro ile yaciye amani amujako. ilimfikia. Uno munsi Leo afise amagorofa. yuko na magorofa. Kwanza na numwana afise yonze nkanje, abana bose afise madama nini, Hana hata mtoto mwembamba kama mimi, watoto wote wana tumbo kubwa kubwa. niko ndatauri, Niko naeleweka. now Oho, ngo nyanzu eti ile nyumba, nyamuryango ule mle familia, udakwiriye amahoro yanyu, kama istahili amani yenu, kama uki soma wowe, soma usikie. niyaba itabereye amahoro yanyu azobagaruka La kwamba haistahili amani yenu na iwarudie ninyi. girira abanka kunyakira yuko amahoro yanje angarukako kandi ndayakeneye. Niambilie wanaokataa kunipokea kama amani yangu inanirudilia tena nahitaji. Sisi ko muri ko murataha, Sijui kama unaelewa. bana Endelea. kandi umuntu natabakira canke ngo yumve amajambo yanyu mukiva muri ino nzu canke muri ya gisagara muze mukunkumure umukungugu wo mu birenge vyanyu. Na mtu asipowakaribisha wala kuwasikiliza maneno yenu, mtokapo katika nyumba ile au mji ule, kunguteni mavumbi ya miguu mwenu. wakifanya nini? Wakungute mavumbi ya miguu Wafanye nini? yao. Wakungute mavumbi ya miguu yao. Ngo ni washika muri familia, Tutakapofika katika familia, ukabwira ngo Yesu ashimwe, unawambia Bwana Yesu asifiwe, ubabwira amakuru y'Imana, unaambia habari za Mungu, bakavuga wanasema toka vao manabii wa siku hizi abavugishwa biki ba escrow, abaescrow, iyo ni njala, iyo ni nzara. baramubwiye ngo Wanamwambia ni wasohoka ukitoka kunguta kunguta kongomora. kunguta. Reka ndakwereke uko intumwa zose zitari zifise ingeso imwe, Acha nikuoneshe kama nabii wote hawakuwa na tabia intumwa moja. zose zari zifise ingeso imwe. Ilikuwa na tabia moja. Ugumiza akagozi ngaho mufisi, Bakiza na kamba hapo. ugendere muri Luka Wende katika kitabu cha 9:54. Luka 9:54. Aravuga ngo abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati mugenzi ugomba ko tubarira umuriro utibuke uve mu ijuru ubayigize.
nk'uko Eliya yakoze. Umviriza rero, Sikiliza vizuri. intumwa azibwiye ngo zikungumura amaguru. Mitume anawaambia wakungute miguu. Yesu arungisa abantu gutegura ahantu azoja mu gisagara. Yesu anatuma na watu kuandaa muri ico gisagara katika huyo mji, baranga kumwakira. wakakataa mpokea. Yohana na Yakobo baramubaza, wakamuuliza, muta Bwana, tubigenze gute? wataka tufanyeje? Tubarire umuriro, tuagize moto ushuke. bisigura ngo barashoboye kuvugana n'umuriro. Inamaanisha neza, tubarire umuriro, tuongee na moto utsibuke, ushuke. sinzi abo mwanse kwakira, sijui wale ambao ulikataa kuwapokea, change abo abiwanyu banse kwakira, au wale ambao wakwenu walikataa pokea. nimba mu gusohoka, kama katika Kutoka bati byabo walishusha shida. bandanye Niendelee. sinzi ko batibuye ibyaha. Sijui kama walishusha shida. Yohana na Yakobo abo bitwa Boanerg, wala naitwa abana b'inkuba, watoto abantu badafina mu ntumwa, watu awatania, ngo tubanze kukwakira, eti wanakata duhamagara umuriro, tuite moto utsibuke, ushuke. bisigura ngo inamaanisha igihe nyakati ahaje umuntu w'Imana muri familia yawe, mtu wa Mungu mfamilia yako, hama bakamutuka, alafu wakamtukana, sinzi ko yatibuye umuriro. sijui kama kushusha moto. Igihe Nyakati habaye umukozi w'Imana atanguje peut-être ministère mu ishengero, alikuwa mtumishi wa Mungu alianzisha ministry mkanisa mu quartier iwanyu, mu quartier, aba banyu baramuhagurukira, majirani akamuinukia. sinzi ko mukuvayo sijui kama mkutoka yakungumuye ibirenge, alikunguta miguu, atibura n'ibintu, anashusha na vingine. ko nagiriwe ubuntu kuona nimejaliwa nkabandi ko amavuta na y'Imana, kuweko mafuta hama ya Mungu. ikaba iri kwirambwira kino cingwe, Ananambia na Yesu, turaza kwinginga Imana tutasimu imbabazi zayo, huruma hama wake, dukureko alafu ivyo tutoe bintu, hiyo ariko kitu, dusezeranye lakini tuahidi yuko ivyo tudatahura ya kuwa venye hatuelewi tuzofuma twicecekera. tutabaki tunajinyamazia.